beteka ici irajia rucio bururi-ini wa Tanzania guku bururi-ini uria wari mugwimi wa Harambee Stars Dennis Oguta Oliech ni amuritwo ta ambassador wa beteka ici guku bururi-ini. Mi naomba tu mafans wakuje, au ndo atakuwa motivation kwa ma players. Wakitokea wengi ni kwa kiwanja ni watapush ni wachezaji, ni bila hao ni wachezaji waweze kuwa nini na motisha. As our ambassador for CHAN 2024, we believe Dennis Oliech will rally the nation behind Harambee Stars, inspire confidence in our players, and elevate the campaign message, Pamoja Tushinde. We honor him today not only for his past exploits, but for his willingness to serve and mentor once again. Guku bururi-ini beteka ici gathaganio kiharo-ini gia Kasarani na Nyayo guku Nairobi iria cireketie kugacirithio ni thirikari na igakinyaniria ikiro iria ciendekithirio ni kiama kia muthako uyu gitaro-ini kia Africa nikio CAF oro ndumwe na kiria kiramataga mubira thiini wa thi nikio FIFA. Gikundi kia A kiria ngucanio ciayo igathakirwo guku bururi-ini kina athagania a beteka ici Kenya, njorua maita meri a beteka ici timu ya bururi wa Morocco oro ndumwe na DR Congo, timu ya bururi wa Zambia oro ndumwe na Angola. Ngucanio cia gikundi kia B kiria kina timu ithano cigathaganirio bururi-ini wa Tanzania guku ngucanio cia gikundi gia C kiria onakio kina timu ithano cigakorwo Uganda guku ngucanio cia gikundi kia D kiria kina timu inya cigithaganirio bururi-ini wa Zanzibar. Kenya ikaharuruka kiharo-ini gia Kasarani tariki 3 ariguo muthenya wa kiumia kuhingura ngucanio cia gikundi kia A na timu ya bururi wa DR Congo thaa 9 cia miaraho. Igathaka ngucanio ya keri na Angola tariki 7 thaa 1 cia hwaini oro kiharo-ini gia Kasarani. Stars igacoka guikiria nduko igiri mbere ya iharurukite kiharo-ini ringi kwamburana na timu ya bururi wa Morocco, na thutha ucio ithake ngucanio ya kuhinga gikundi giki na timu ya Zambia kuri tariki 17. Timu cia Morocco, Angola, DR Congo na Zambia nicireketie gukinya guku bururi-ini. Tigiti wa kwirorera beteka ici iragurwo kuhitukira rurenda-ini ruru ruria rurekereirio ni kiama gia CAF. Thutha wa uguo ugacagura ngucanio iria ukwenda kwirorera, kuria tigiti uyu uracoka gutumirwo thimu-ini yaku wagura ya ciringi 200 kana 500. Macambiki aria magurite tigiti no magetikirio kuingira mwago-ini uyu. Hari rita ria mbere beteka-ini ici kiama gia CAF nikigathikiire macambiki mikana itiganite ta kwaga kuingira kiharo-ini na ngufia cia kwigitira kana helmet, vuvuzela, darama, firigi, irio, inyuo, mira, ifandiko cia ndumiriri ya kiuteti, imero ona kana kuhuthira baruti gatagati-ini ka mikana ingi. Beteka ici iria ciena timu 19 ikanjia rucio Tanzania mbere ya inyagitio Kenya na Uganda igatirihwo tariki 30 kuria ngucanio ya final igathakirwo kiharo-ini gia Kasarani guku Nairobi. Handu-ini ha Inoro TV iharo-ini tukimurika beteka cia CHAN cia mwaka wa 2024. Ritwa riakwa ni Captain Festus Lango.